Ono baikirana senka ya Nyagusira Simeon Nyachae elioko mwenia Nyagusira Mary Basweti Nyachae matangayo niko bona harokana ko bano botwerero bonene maiga ya siasa gutuguterware aniko bono kubairira bana siasa abo baikirana gukwana chinkwana cyokoremia na gotanga chimeme chiabo kurwa soko kwana siasa abange niko bono bamotoge Nyagusira Mary Basweti hasoko bomusubati utabwate mangana mange na ende hoyo bwate umukia igatia barayibaikirana ngamono mokonyi bo mugavana we county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo mujumbe bwensemo bunge Nyaribari chachu Mheshimiwa Zaire Janda amono mwakilishi wa basubati kurase county yo Mheshimiwa Doris Donya Aburi abubono barwa engora yabo guchya senkeyo muri kito weekly forenge agotumanya senchero wikira Nasa matanga yoko mweni umongi na Mary Basweti Nyachae uyuere mwesi konya Nyagusira Simeon Nyachae uyoka bero mojumbo mokoro bwensemo ya bunge Nyaribari chache umongi na Mary Basweti nigo asirete bugima bwaye chikisato chaitire lilitugulya rero nigo abekirwa so gutimuka kwaye asenka yaye yo boiburwa nyonsi ya Nyaribari chache county ya Kisii aba ase familia aso mochio Nyachae pole sana sumongi no Minto Grace sabana ba Minto Charles okuno wako konene tuwasiri musubati Mintoga. Tena naleta rambirambi zetu kama kanisa kwa jamii ya mzee Nyachae wote wajukuu walio hapa. Mama Grace tunasema ni asante na poleni tena. Mpumzishe kwa amani na aendelee kubariki familia ya mzee wetu. Alinde familia, alinde watoto. Barabaikirana senkeyo eliko mulera omongi na Mary Basweti nikaba motogia kabo montomu ya nendo tabwate mangana mange. Maria had such dignity that unless you were a very, very close friend, you would never know the challenges that she was facing. She was proud. Asa matanga yoni go siasa chatu guterware abo asaba matanga yobotwererwa bonene abo asekero murai uliye gwali bagenda nyakabaka gokwana atanga bikoba byaye ko rwase gokwana siasa. Tumekuja kwa mazishi na naomba kwa heshima kubwa wale wote ambao wako hapa tukumbuke leo ni mazishi, mambo ya siasa tuweke kando. Let us give this family heshima kwa sababu kama unataka kufanya siasa wewe tafuta kiwanja, panga mkutano yako, panga matanga yako, fanya mambo yako. Guide your steps. N'abantu baito be familia yonsi Kisii County Nyosia yonsi poleni mkitoka hapa, Mungu awajalie mema. Ga tebe monya sabare ndabagate komukunya ko enyu mwana yokulukumeri. Onyana boni go museneta bwe county ya Nyamira omusiko kongo mogeni anyorera libagagyankyo abo asaiba libagelyo na gokwana siasa nkaigo asaba sababara ibonsi gwanjira na kinse mwibire cha wantam na tutam na gwetanga kurwase gisegi asamatanga ngosabande na uno musi kongo sabongo mwikoyo na endo joto kune uno mogaka uburo gingatebete leadership gego chaimo kabunabo. Why should we fight? Politics is not about fighting. We know that in politics we can never all belong to one side. Multi-party inasema Zaidi Janda mjumbe wangu nimemuona, Mama County nimemuona, hao wanakuwa kwa hiyo pande nyingine. Na mimi kama senator Nyamira Okongo Mogeni, katiba yangu inaniruhusu nikuwe kwa Fred Okengo Matiang'i. Nigo Charles Nyachae airali bagelu ya bene eliko bakira ngambu ya mono abara ibonsi abo bayesirire nkeyo kurwa yanyora toba kongo chibikisazo chaitire. Context of medical attention, let me give a special thanks to my cousin Dr. Margaret Sika, each one of you. Senator Asante, I don't have stronger words. That this field where we are, we want to say thank you very much to the owners of this field for allowing us to use it. Again, we don't take it for granted. Bono obo toereli obwane kiwasa matanga yonobuya naigo abana siasa bonsi nigo babwenderete kwege mu bwekano yo na gwetanga kurwasa gisegi asa matanga yinko reporter ya Ensoko TV kurwa Nyosia ensemu ya bunge Nyaribari chache county ya Kisii Eritrea ne Wycliffe Orenge.